पाउ पुलिसना मियोय अमा डोमेस्टिक वायलेंस केस अमागा मरी लेनना फारे हाइरी अमदी पहलगाम अटैक की मतुंगदा पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल तरातरुक्ता अरानबा पाउ संदोकपगी इंडिया गवर्नमेंट अथिंग थमख्रे मैं खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोकजबा नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबीरिबसिंगबु सुरबला माइदेम बम तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी मणिपुर पुलिस ना मियोय अमा डोमेस्टिक वायलेंस केस अमागा मरी लेंदना फारे हाइरी 0 FIR अमा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की वुमेन पुलिस स्टेशन दा फाइल तौरपगी मतुंग इना हाइरिबा मियोय अदु फाकिबनी पुलिस ना फारबा मियोय अदु नाउचा खाइदेम चाही कुनिपानी महाकना महाकी इमुंग मनुंगा लोइनना महाकी लोइनबी नेंगनै होइदा ओट पनैबे कया तौबा मरमना चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दा पुकतुना हौजिक लयेंग चथरी हाइरी थौदोग असेगा मरी लेनना कुकी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट नसु मसागी लोइनबीदा फिजिकल एजोल्ट चथबगीदम अकन ममोंगदा कंडेम तौरकली पहलगाम अटैक की मतुंगदा पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल तरातरुक्ता अरानबा पाउ संदोकपगी इंडिया गवर्नमेंट अथिंग थमख्रे वरेप असि जम्मू एंड कश्मीर की पहलगाम दा टेररिस्ट अटैक अमदा मियोय 23 सिखिबगा मरी लेनना कबुनेल ओइबा याबा पाउ ई सिंग संदोई हाइना होम मिनिस्टर की रेकमेंडेशन सिंग की मतुंग इना लौखिबनी अथिंग थमलिबा प्लेटफॉर्म सिंग असिगी मनुंगदा डाउन न्यूज जियो न्यूज रफ्तार बोल न्यूज एरी न्यूज समा टीवी अमदी सुनो न्यूज मसिगी मथक्ता मुनिफ फारूक उमर चिमा आसमा सिराजी अमदी इश्वार बटी हाइरिबा ममिंग लेरिबा पाउमी सिंह यूट्यूब की चैनल सु ब्लॉक तौख्रे अतोपा अथिंग थमलिबा अकाउंट हैंडल सिंह की मनुंगदा उजय क्रिकेट द पाकिस्तान रेफरेंस राजीनामा अमदी समा स्पोर्ट्सनी यूट्यूब चैनल सिंह असिदा वहंग ओइना लाकपा सिंह असिना प्रोवोकेटिव अमसुंग कम्युनिटी सेंसिटिव ओइना लौबा याबा कंटेंट सिंह संदोकपगा लोइनना इंडिया की आर्मी अमसुंग सिक्योरिटी फोर्स सिंह दा लान उहन्नबगी थवोंग सिंह अमसुंग अरानबा पाउ सिंह संदोकली हाइना सरकार की सोर्स सिना फोंदोरखले मसिगी एक्शन असी टेररिस्ट सिंगना अकनबा अटैक अमदा मियोय 23 सिहनखिबा पहलगाम की थौदोक अदुगी मतुंगदा युमलोनबा अनिगी मरक्ता लैनरिबा मरी सिंह सोंथरकपगी मरक्ता थोलकपनि हाइनसु पल्ली इंडिया गवर्नमेंट की सीनियर ऑफिशियल सिंह की साइट की BBC न्यूज ता फॉर्मल ओइबा चिठी अमसु थाकरे हाइना पल्ली चिठी अदुदा इंडिया की पहलगाम रिपोर्ट की मतंगदा अकनबा वरोलसु फोंदोकली अमसुंग टेररिस्ट सिंहबु मिलिटेनी हाइनसु ऑफिशियल सिंहना फोंदोकरे पाकिस्तान की रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासीना इंडिया बु अमुक्तंग न्यूक्लियर रिटेलिएशन की चैथेंग नंगनगनी हाइना थ्रेटन तौख्रे सोर्स अमगी रिपोर्ट मतुंग इना महाकना हाइकिबदा इंडियाना इंडस रिवर की इसिंग थिंगजिलकपा तारगदी पाकिस्तान दा इंडियाना लान हौनबा थौंग उलकपनी लान गिदमक सेम साबा यारे लान गिदमक थमलिबा खुलाई सिंग मियामदा उतनबा नते इस्लामाबाद की मिसाइल स्टॉक पाइल गोरी सहिन अमदी गसनबी मिसाइल सिंग याउना न्यूक्लियर वारहेड चामगा कुंथ्रागा लोइनना इंडिया की दमक थमली हाइना महाकना मखाताना फोंदोखरे स्टेट अमदी सेंट्रल फोर्स की कंबाइन टीम अमना टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की मोरे सब डिवीजन की मखादा लैबा मोरे पुलिस स्टेशन कोनबा टी मैनोंदगी आईडी तरुक फगतपगा लोइनना टेक कायदना डिफ्यूज तौक्रे हाइरी पावसना मखाताना हाई कंबाइन टीम अदुना चिंगनिंगाई ओइबा मफम सिंगदा थीबा हुंबा की थबक चथबदा आईडी तरुक अदु फगतपा ngamkhibani tungda bomb disposal team da khusimnaduna diffuse tauki haina pawsina makhatari Merciful English School Hangulna Sinduna Art Day Observation Pangthokre Kakching District की ववगाई Assembly Constituency की मनुंग चैनल लैबा
Hayel Hangulgi Igdharota Laiba IRDA na run tawriba school asina Manipur government ki Journal Education Office 𝐶𝐢𝐯 district ki meeting makhada IRDA na sinduna school gi oza sing amadi mahiroi sing khutcham aduna thorom adu pangthokpani. This is our planet haiba team da pangthokiba thorom aduda akoibagi amot akai sengtokpa school compound luna na thamba upal amadi hailei sing thajan basina chingba kya su tauki mahiroi sing oza sing amadi IRDA gi official sing yauna punna miyoi lising ama henbana saruk yaduna art day gi paujel puba rally amasu merciful school dagi lamtharaga 𝐶𝐢𝐯𝐞 bazar fawbo chatlaga amuk halaktuna school compound da plantation gi thorom sing pangthoklaga thoromadu mapung phana loisenke. Like-minded group ki Thongmi Singha IDP Ras Thodamda Lupa Lising Tara Kuchin Aduna Puning Thakatre. Hantak Chahegi Kosema Loba Class 12 ki examination result Lautokpada. Arts stream the 7 position the Yorok Laba Ras Thodam Churachanpur Dagi Lanjalaktuna Lady. Mahaki Aseng Bahurakpam Oidiba Tabul Makha Lekaida. LMZ gi member singa chatuna haktengana unabada natana sel adu piduna pukning thawatki ngasigi tekbang khongchat aduda group asigi secretary Ojit Sorokhaibam publicity secretary Rakesh Naurem finance secretary Kunjesor Mangsa Tabam assistant secretary Surendra Ningumba executive member Birla Asamsu Sarukyaki ngapigani Birla Salamsu Sarukyaki. Aina handaki class 12 parikha sida 7th position tabangam khibase aigi support yamna phambagi damakne haibetare aigi parents ki support moina sel thum bifam phatre haitar so engon da wabam ta lehan kidana mating pangbe khiba aigi yamba makna mahaki college adoktuna babagi mating pangki aduga aigi oja singna aigi damakta asuki matik support toki aina inako gi hostel leingai da aigi trauma aigi nungaitaba memories myamdo kauthokna hena phaba miyam oiba ngamnaba aigi oja sing yamna hona bigi moigi motivation sing moigi inspiration sing de oram dravadi ai ngasi oiba film se oiba phang aigi imanaba singsu yamna supportive hoiki PYC Founding President Oiramba MD Akberna Haukipa April ki tarik 16 Thawal district ki manung chanba Yaripok Bamol Laikai Kuverstan Mapada Thokiba Laibak Tiba Lambi ki extend amada Laikidabada Muslim Club ahum ki maikai digi awaba phongdorakli Joint Coordinating Committee of Ever Living Young Sporting Agency ELYSA Founding Maning Laikai Founding Youth Club PYC Founding Amadi Wangkem Muslim Development Association WMDA Wangkem Muslim Club na mahakna hinglingai matamda khul ahum gi chakwa thorang singda masagi oijaba kaya thadoktuna mapunsi kathok lambagi dama ikai khumnabasu ulakli mahakna imung manung matam chadana laikidaba asina PYC amadi JCC gi oina chauna mangjaba am oihoragani hainasu phongdorakpaga loinana PYC amadi JCC gi maikai digi imung manung amadi pikliba machasingi awabadasu saruk yabaga loinana sembiba alamapu gi mafamda mahakpu janatul firdosta thambinaba duwa tawri haina phongdorakli. District Football Association DFA Thawalgi meeting makhada Mangal Foundation Maipape Organizing Committee na City Club ka khutsam naraga sinduna team kuntra nitoina group ni pan thokna khaidoktuna hairok part 2 litan makongda laiba City Club ki playground da chathadiba Third Maipape Memorial Trophy 2025 9A side state level men's open football tournament ki ngasi sanakiba match singda Yaripok FC amasung Sana FC Thawal amadi JFCC hairok amasung football lover Manipur draw chatkre aduga Wangjing United FC Junior Maipakre ngasigi ahanba ground da sanakiba group A gi match ta Yaripok FC amasung Sana FC Thawal na apiba matamda team animakna goal amata chanaba ngamdana draw chatkre ani suba group ta sanakiba group A gi atopa match ta Kanglaipak Paribu Wangjing United FC Junior na goal ahum sunoda maithiba pikre amadi ahum suba ground da sanakiba group B gi match ta
JFCC Haidok amasung Football Lovers Manipur goal amamam chanaduna draw chatkre hayeng tarik kunmapan gi nungthil pung amada Group B gi RSFC Sanjemba amasung MMFA Haidok anina ahanba ground da pung aniga minute 35 da Group C gi team singna Sur Hospital FC Khangabok amasung 7 Star Haidok anina ani suba ground da aduga pung 3 makhai da Rabi Jewelry Kakching amasung Khurai FC anina 3 suba ground da sanagani Hauzik aroibada maroiba pawmu khana pizari Manipur Police na miyoi ama domestic violence case amaga mari leinana phare haidi Amadi Pahalgam attack ki matungda Pakistan ki YouTube channel tara tarukta aranba pau sandokpagi India government na athing batham khre Ngasigi oina Northeast Window TV na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang ase loizare bideng tabiri pa pumno pamuka na khurumjari Kosem ki class 11 amasung 12 ki science amade arts stream da chahi khuding gi leptana mahairoi khuding mak cha da chama da chama pass tawhan batan natana position holder putopang amlaba nupi macha khaktagi oiba development and social boarding norem thong kumantem laikai len tuna subject khuding gi coaching tawbagi khudong cha ba pizabaga loinana boarding khudong cha basu pizari loinana separate library chamber NEET 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿 extra class su tawjagani lakliba april gi tarikh 13 dagi session hauragani amadi khudong cha ba singasi supnatagi mahairoi nupi macha 13 khakta da pizagani maram adom gi isa singadu mapung phaba miyoi amamam oinabagidamak khudong chaba singasi lawbiu akupa marol gidamak 7005347133 natraga 9774947722 da pau phawbirau Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days.